मैं आपको कुरुमदरी या तो यंगबीरबसी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग होता की थौरमनी मनुंग होता दा ngasi की कोई यंगबीरब में हम पुनः पुतराम लोग चली मरुइना अखोइना ngasi पुजरी टॉपिक सी अखोई ngara ngara मुक्सो अखोई की तोंगान बा अखोई मणिपुर की पार्लियामेंट अमदि अखोई की लैबा नौना काराइबा एमपी ना थमगी वफम सिंगी मतंगदा अखोई की तोंगान बा गेस सिंगा खनने ना किबु वफम लेरे अदुना मखादाना मसिदगी तारकबा मसिगी अफफता मसिगी थोलकपा पार्लियामेंट थमनगी वफम सिंगदा अकाई अतोय मैम खक याउनबा मसैदा अखोई बीजेपी ना ngang ba mani congress na ngang ba haiba me amarak sida tongan ba court tawraga ngasi gi ayaba pauche sing da form wafam lei maruina hauji ko riba parliament session sida pangthok khiba parliament session se nimit tarani ga session ni haukiba tarik kun ga mari dagi pangthok pa dung ba july gi tarik ahum u pangthok pani ngarang se akoi gi parliament ki nimit tarani ga session se loisan kre masai da koi lebak myam na mari akoi manipur gi pradha myam na paramba wafam se Manipur की ओरिबा हजिकी तुंगदु लेता दबा मदि कांगलुप अनि गबे इरांग सिगी मतंग द इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओरिबा श्री नरेंद्र मोदी ना मणिपुर की मतंग सि यामना कुप नैनर मतुंग द प्रजा म्याम द करी मखल मखै डेलिवर तौगनी हाइबगी वफम खक मसि यामना थाजब थमम बादुम वफम सिंग ओइगिबनी अदुम पु ओइगदबदगी मसि अखोइगी कांग्रेस की मिरेप ओइना मणिपुर की एमपी ओइना मसि वासखर मतुंग द मणिपुर की काखिबा अकोइजम बिमोल ओजा अकोइजम बिमोल ना कोई याम अकन वफम थमकपदगी प्राइम मिनिस्टर की मागी साइलेंस से थुगाई खिबगी वफम फावो लाइग्रबनी अदुना मरोइना ngasi अखोइन थमजरी वफ अखोइगी ngasi की टॉपिक से मोदी एंड बिमोल ऑन मणिपुर इश्यूज अदुना ngasi की टॉपिक से मरी लेने ngasi लेंसेट बिरिबा आई हेक थंगना ओजा प्रदीप फंजौबमनी एडिटर इम्फाल रिव्यू आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स इराप ओजा प्रदीप वेरी गुड इवनिंग तरामोक्सरी अदुगा मयाइ लेबिरी ओजा डॉक्टर आराम नोनी एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस Manjari University, Aruga Iroina, Oda Puyam Tomsa, President All Manipur Bar Association. May I put Ram Lukchage? Thank you, Impact TV. Yan Hanbada, Nainabaya Vase, Akoy PM na Manipur gi Matanga, Hokiba, July the Gi, Hauraga, Handaki, Ta Siphovada, Jaurak Namahak Manipur gi Matanga, Pankivasi, Marira Kuma Pankre, Duga, Pulapna, Manipur gi Matanga, Pigiba Matamsi, Minitrahum do Mukshure, Haitare, Hosi Paugoina. Ado Manipur gi miyam na ngarang maruina pi kiba minute mari muki a minute taruk muki akoi gi scripted presentation haining id aduga machine su Manipur gi matang da leramba silence adu break tawre hairga su madugi content aduna Manipur gi miyam amadi muknari ba phiba masida ingthan bang amoi haibagi akoi gi charang na ba makha Manipur gi Miyam da masi social media ki through dagi public forums miyam dagi aduga discussions miyam dagi khon ubo phangi ai khona content analysis ma to batai speech asigi maru aina content analysis kari damukta ngara ngangki ba wafam ji kari content analysis mathau tari bano hairaga di ngasai gi manung du de yauri ba silence asi tumina leram basi lep khrabasu manipuri matang wafam phongdok labasu script se da maru aina haiki ba se manipur si su ma social tension asi adum yamna historically lairaga lai haibasi mahai masima anishubada maram maduna manipur da bikraba manipur gumbada president rules tararak thami masimaksu mayamna dum problem amadi lairam gani haina khanpham thoklaba wafam mani haidana akhoi gi thamakpa si akhoi gi ground gi reality to khare inaccurate oi ba inappropriate oi ba mawam lai masima खुदमोइना हारेकांदा मणिपुर द प्रेजेंट रूल थमके बगी इंसिडेंसी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मरी लेना ओइबिया बसी 93 अमसुंग 94 द लाइखिबा 347 डेज की प्रेजेंट रूल सिखतनी हाइतारे अतै लेमहोरिबा मापन सिमदी डिफेक्शन अमसुंग अखोय माइनॉरिटी गवर्नमेंट ओइरकपदगी थोखिबा गातनी अइना मसिदा अखोयना नैना बसिदा हापनिंग बसे डॉक्टर बिमोल नंगरंग हारिबा स्पीच असिगी मतंगदा अखोई पार्लियामेंट अखोई अवाय अखुम तौनबगी मतम दुमदी फंखिद्रे मरमदी मदो अखोई राज्य सभा ओपोजिशन मेंबर्स इन वॉकआउट तौग्रे मतुंगदा थमखिबनिना मदुगी वफम दुस अखोइना उबो फंगहौद्रे अदुगा मदुगी आउटसाइड द पार्लियामेंट डॉक्टर बिमोल इम्फाल दा लगा तौबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एबनॉर्मल हाइबो फॉर्म सिजनकी मरम अदुना पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न थमिबा वफम सिगा opposition member oina lariba manipur gi mp asina thamiba ani si yam tin opposite direction da chali aduga public ki narration da public ki discourse da public sphere hoji tholai ba se aikhoi gi manipur gi miyam na pamamba silence break tobudu siguma content se da nati haibagi message adu aikhoi dr bimol na phongdoi aduga aina khanbada aikhoi na khara hena content analysis tausi
PM Modi की speech की analysis तौसे मिनट तरुक सिगी हायरगदि अखोइना हाइबे याबा मसुलै मदुदि मणिपुर दा अखोइगी मयामददि थोक्तबा मणिपुर अमददि तोय तोय थोकपगी फिबम अमा लैबसे याम एक्सेप्शन हाइदना अखोइना सिचुएशन एक्सेप्शन हाइबसे मसी अप्रूव तौबा मानबा मख यावी खुदमोइना आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एगसी इंडिया की मफम मयामबद लैत्रगा नॉर्थ ईस्ट अमदि कश्मीर दा लैबसी मसी एक्सेप्शन नि थमदबा यादन थमबनी हाइबा अदुगुमना मणिपुर थोइबा कॉन्फ्लिक्ट असिसु अखोइन एड्रेस तौबा ngамदबसी एक्सेप्शन अमनी हाइना नॉर्मलाइज तौरपसे मसी अखोइ मणिपुर मियाम की दमक्तदि यामना नुंगनांगनियाय ओइबा मरमदी हौजिक लाइबा प्राइम मिनिस्टर मोदी की माई स्पीच असिदा फंगिबसी अतुबा मतमदा मणिपुर की इशू असे एड्रेस तौरगनी हाइबगी एश्योरेंस अमदुदि याउदब्राइना खली अदुगा इरोइना मणिपुर की कम्युनिटी अनी सिदा लैरिबा अखोइ ट्रस्ट डेफिसिट असे अखोइ सुमाइना ब्रीच तौनी हाइबगुंबै वाफम सु पंदे अदुबु इंटरेस्टिंगली स्पीच असिदा याउरिसी मणिपुर की वाफम सिदा मरी लेनबा स्टेक होल्डर सिंगा अखोइ वारी साबा हौरे वारी सारी अमसुंग यामना थुना वारी साबगी पॉसिबिलिटीज लैरबा निना अमदी मणिपुर दा नॉर्मल सी हलकलबनिना शांति या आशादुदी मंगबा याय हाइबगी वाफम पलकपसिदा अखोइना उलुरिबदी मणिपुर की वैली दबु ओइरो नत्रगना चिंगी माइकै कुकी साइटगी ओइरो खुदमोइना हंदक पाउलेल लाना होइगी चुरचानपुर लमकादा हाइखिबा मतमदा वारी सागे हाइबा तारबदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ना चुरचानपुर लाकदमनि गायना लाउखिबा तहवी अदुगा खरनी सिगी ममांगदा पार्लियामेंट सेशन सिगी होरमदाइसदा अखोइगी कोकोमी ने इम्फाल रैली चटकी डिससैटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदु इशू क्या थांगखि सिगी राउंड से अखोइना नेनबा याबसे मणिपुर की इशू असी यामना सीरियस ओइबा थोनिंगदबा यामना अनप्रेसिडेंटेड ओइबा थौदोक अमनी हाइबसे पीएम मोदी ने एक्नॉलेज तौरमलबा अदुगा मणिपुर की मियामदा इंगथनबगी अपील तौरमलबा असिगुंबा सोशल टेंशन असे मसिना अखोइ खुनाय मल्टीकल्चरल खुनाय सिदा मल्टी एथनिक मणिपुर सिदा मसि तौफम थोक्तबा अमगी कोएग्जिस्टेंस की पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी टू सेमनबगी अपील तौरमबा अदो डिस्प्लेस पर्सन सिंग से अखोइ सोइदनमक नखोइ नयुमदा अथुबदा हलनगनी हाइबगी एश्योरेंस पिरम तारबदी ngasi अखोइगी ऑपोजिशन की मेंबर ओइरिबा डॉक्टर बिमोल ना अखोइगी यामना अकनबा वहाई थमलकलिबसे थमलपनमलोइना खली अदुगा डॉक्टर बिमोल ना पार्लियामेंट हाइबिखिबदा ख्वाइदगी मपुंग ओइना पोखटखिबसे 60000 इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन सिंग से मयुमदा हलनगदबनी अमसुंग मखोइगी हकसिंग खोंगाउना रोइगदबनी हाइबसी थमखि अदना करिगुंबा ngasi हिरम मिस्टर मोदी एंड मिस्टर बिमोल की मतंगसिदा अखोइना नैनसी हाइब तारगदी अखोइगे नेरेटिव अनिसी डायमेट्रिकली ऑपोजिट ओइब डायरेक्शन चली अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएम मोदी की सिदा अखोइना रीडिंग टेक्सी तौसी हाइप तारगदी पीएम मोदी की स्पीच असिदा फास्ट ट्रैक इन्फॉर्मेशन अमा फास्ट ट्रैक चैनल अमा हांगगा मणिपुर की कॉन्टेस्टिंग ओइबा एलिमेंट फोर्सेस मयाम जे पुसिलगा अखोइगे डायलॉग अमा अदुगा होम मिनिस्टर ना हाइकिबा एम्पैथी एंड डायलॉग की मेथड अडॉप्ट तौनी हाइबदुमदी हौजी ममी ताजदे हना थमजिगी ओके नोनी दो साइ भाई पोरम ते एड तौजौगे मरोइना अखोइगी था तरागा मरी सिंग रंग मपुंग फारबनी अखोइ लैबु कांगलु अनि गो बिरांग से सी भावबदा अखोइगी इंडिया गवर्नमेंट मरी स्टेट गवर्नमेंट लखतफम थोबा थबक सिंग से मतम चाना लखत उदबदगी था तरा मरी चंगरे नत्रगना लखत कदब थबक सिंग से थवैना लखत्रबरा मसिदा अखोइगी लैरिबु कांगलु अनि गी मरकसदा मिचंग मिखाइ नाइबगी अदुगी इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी एम लैबरा हाइबगी वफम सुलैरि अदुना हजि डॉक्टर बिमोल नाजिक पार्लियामेंट लाउरिबजी कराइ भाव इफेक्टिव ओइगदगे हाइबो वांगसिनि कयमाइ मोट पिबरमबे आई वखलदा मसी डॉक्टर बिमोल एंड मोदी गवर्नमेंट हाइना दी आई नैनजनिंगते अदुगा मणिपुर की मियामना मतम सांग वाखिबसी अहान बोइना हाइबा तारे इंडिया की पार्लियामेंट खंगबा मतम अदु यौरे अदुगा मणिपुर हाइदना अखोइगी मतम खुरिमक्ता पार्लियामेंट लाउनखिबगी एनवायरनमेंट अमा लैखिबदुना ताकपदी इशूसी मणिपुर की मनुंग थोपा वाफम खक्त ओइद्रे इशूसी नेशनल की इंस्टीट्यूशन सिंगदा पार्लियामेंट अमदी ग्लोबली खंगनरबा वाफम ओइरे हाइतारे मरम अदुना हौजि हौजिक सोमना हंगबिरि वहंगसिगी पाउखुमजी पीजी हाइबा तारगदी अइना खंजबदा नरेंद्र मोदी की स्पीच असिदा अखोइना उबा मतमदा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की लेवल दगिदी मणिपुर की वाफम असी एंगेज तौनिंगदबगी ममी अमा ताब्रा हैना खली मरमदी अखोइना पीएमओ की डायरेक्शन पीएमओ की इनिशिएटिव्स लौखटकनी हाइबगी ममी दु थोदोंना तादे मांगोंदा ngसाइगी मसिगी इश्यूज इदि अखोइगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के लेवल दा डील तौरगा लाखपनी
आनदगी सुलाई अदुगा मसी हौजिकसु दुम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना डील तौगनी हाइबगी ममी अमा ताई इसम संबिदा हाइरबदा पीएमओ गी लेवल दा मणिपुर गी हुजिक थोइबा इरांग असे अखोई डील तौरखदो मानदे हाइना थमजगे अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट अनि गी मरकता कोऑर्डिनेशन लेरी हाइना हान ममांगदा होम मिनिस्टर हाई की ममांग गवर्नमेंट हाई की बदो हंदे की गवर्नमेंट सु ngaraंगी पार्लियामेंट की मिफमदा अखोई मोशन ऑफ थैंक्स की डिस्कशन तौबदा पीएमओ ना प्राइम मिनिस्टर ना रीअफर्म तौगे ना थमसी solution se ta se na har ga khoi ha ma hor kan sa get on namol se lamro pone ai yeng jarur ga khoi na state am le ga di mai authorities na bai si chap chana sen ga ma kan da state to chala ya do ni ha ma hor kan se da tha ma nadra chion ama ni hor kan se da nadra ha ma hor koi no ni se da han anticipate to ga get on namaga am da hendo ga ro nam se lamro ga lai lo se lamro do ni lai da su lo sen bai ma mi phan taram ga do ni ha ji na kamai da ga da problem sigma conflict problem ji sangdo ye hena complicated over hena hena sound over hela hena pain over hela kwa ade hena hak pa hena kwa adano lotion bi heta wa ama ade mathak dusung sai gi divide mem je hena nakanam da action lo kan da nakan amatang tawi mi chung khai na isi po complicated over sim hejala ka doine ba adana kuisal lai khai hena lotion lu ba haibedo ado tar ka do adana ta kuina tawdringi da hana tor mo de phai ado hajik su lotion de ya de hajik su Changchil Lord, listen, they are the Hackers of Higi state authorities in the area. Plus, Aquina Praja Mayam Gisu, Handona, Wakan peace building is a Higi Yama professional line oil peace buildings. The Command healthcare higher by complication as a command overcome those here. Or problem like as it has Changchil Kai Changchil and has like what is at the Hoya one day. Other Kai Nakan, the Command of Tyson Basic My house again. Or the PN dressing mi handohan baje handona dargasu hegi haji ko kon handok si hargasu peace ki pose han pasal ba peace har kan ko na problem result over have done ko peace tar koi na sana peace talk to na peace cease fire to na leina baga to jo history ja to ore na Irish Republican amini han ore peace haji box cease fire to problem has always indri nagasi fire to haji 27 years so ke gain to na ada sima tangsida yam kupna nei na bisi yam yaw khre koina kari kana do no hai bu je heda hange ada hangan sira koi aina hai sa koi sira su adung ma cease fire gi problem am se result on ndru su cessation of hostility hai tar si hana in short of omjang yo ma do si to kan sira me praja me ya no omjang aduga to kan sira sa ena hu doctor ma koi gi kui to kan sira ke kan do hai hang kan sira yam phajaw metaphor am thole koi peace kan do hai ji leiran de hero ni na NSN I am given Nagagi is Headland hero 27 years here ambush to or the Kundum or Lee see what you can get them to show over. I do the Risha Buddhist is had a prolongation of honors in a pay. I heavy again like consider Irish Republican Army Matangs so I am seeing his toilet peace talk Matangsta Jerry Adams I'm gonna name consider the more high metaphors again I consider see the away one has a cycle cycle to why some odd days why what is why and to talk and to any 2 days of return they pay have got them higher when I don't know which cease fire which cessation of hostility tamaga problem relation so eta what is hansi kai boya ka boya de hando hanji don't consider towing is cessation of hostility is quite more even have sima kuina understand over see sarkar na in short of zero me am present understanding over peace broker me am sina professional broker am leader mo am changla see kai to sige 나가는 아니면 타자바 가고 하자래. 심부시 am 짱에 보통 일라이라다 politician hire lo dokan de si problem so prime minister hire so prime minister lo hire kan sila koigi focus to kare la me and the urgency to kare hingalali si tawdi adi heavy work in jungle hai wa ne roga prime minister he de le pisi hire ke le to le si to me so kre le be sigi ka sida sigi piom si rokan sida ba hana ora modi kara so handona be ya be haji le kan sida hai sai comprehensive way wa peace ki plan am layer kan sida ado resolution to kona pola su na da khora ka poanga ma phare dang am draga su tam na handona be si wa handona si ge ado ka kai hoya de ka hi je sam hai ka na khoi naga gi ceasefire mo hairo naga ceasefire to kan sida india ki condition am tham de har ka su condition di unwritten constitution no sort of wa na do ga india ki territorial integrity kai ya da wa hi je le khra ado understand asito ya ro khangena amai to na khoi su so na kan da hando pe ya da por khale hando pe ya khar le into insen ya bo so le haji chap cha na kai no khang no kan sida hando pe ya da bo si ma ya na kan sida mayam ji do wari thana ho ya ne ba ai hando si ri le ya roi hai ba se na si Manipur kai ya de hai si
kai ani hai hai resolution sai yaro na kai da bida kai to ya hi gi si kai hebi phim lang da ga di ta li si su noi de so dum phangba moi su som phangba ani mas dong na ba gi hai Manipur ka hen ba hai ba me kai da bida manu kai just to ya koi sam hai ga la mai separate administration ga hai si koi district ni am si empower do ga ada power and pisa lagi abra ka hai si koi district hai si autonomous hanik su autonomous district council me am le jari ko si me am si empower do ya abra khot pa ka ai hai si sin he to oi ni hai ban te nei na bhai jismai tholok do ne ba si me as kai thon si ge na hai kan se da koi politics me am gi sai parliament nei na khon ba si chu changi ada parliament nei na kan se da koi gi se na amo empowerment si policy me le to kan pe tha da si ge do se pe koi gi resources me am si available or ba ado koi gi se human resources me am ado ga military resources me am da ka le ba tu na available o la kan se da he na khudok ja he wa ni ado ta sing ma solutions de koi gi praja me am jo ado hai wakan se da lan si Canada has come in and against the total whatever. Do see, see, understand of numbers. Like saying, I don't mind. So, no, I organize why I see that me, certainly, me, I see you are among the rain at that. Let's say, Lila, hey, up on the medium south and I'm with pain the village arena. I don't know, I articles in the soil, empathy, hey, posted a Lakas, a quickie, autopsy, ain't waste the pantry and hand a quickie into women, the organizer. Pi ma mai ma purely kan da sin la so hela si ka ma mi te so ning direka hai poto si wa kan pola kan da ko na pisa lag do so al si wa kan thop si thai gi empathy bonding and khoi gi mi te wari ko hai kan ai wari mai mi te wari ko khan me na kan da empathy bonding la kan da phare ri hena loisin me na gi posi no ai der ke su ka hai posi sima khoi yam na da ka le so la kan da ado ko khoi gi politician me am gi su thai parliament da han dak thoki jam phai khoi gi spark ama produce over are bendung da debate da so kitang consciousness mayan awareness of thok consider ar parliament so manipur kan mung chan ka to da mayan so interested we have gi concern we have gi ama thol is sina lo kan pressure se le kan da mayan da hoi will se le kan di kamai to si ke ta na we hum lak twe ne ba ado hai de ne mi am da hai ya ro ba si prime minister he ta hai ya ro ba si possible khang na prime minister to ri da na hai gi akoina gana sida democracy gi parliamentary democracy logic is kitang understand to who saying that saying hai kan sida any democracy hai kan sida koi supposed to be ruled by debate on the na debate to kan sida mean debate ngam ning de ba si po so ko khamin am changi aina ningchang ori sina kai gi Barack Obama na ha ma ka election ka kan se mo ya kan geli tang na da khana da na election ka na ka le kan sida ma gi president ha ma gi inception speech to ma hai kan sida that's akhoi do thina kare adu hajir ka tho akhoi si team am tane se ka mi na rum si akhoi aman into na de pam na si election to na hwani leba ke ne akhoi team am tane opposition republicans mo da republican ga democrat ka si team am tane yaw mi na ka communist ka rum si hai na mai to na akhoi gi parliamentary debate so ina in me helogan am resistance la ka ne e am na haidi onam da ade akhoi da mo gi one massive debate ki haidi debate ki debate ngam hono to kan sida lebak to sok pola ka mai ya adoi di na ga mung na bi pola na kan sidi ya da pola ka ne ba ada khoi som na kan su ground su akhoi khanari party sida handona bi ya da kan sona ni hai se so ai asom parliament sa mane mo khana kan sida kitang henjan na rhetoric henjan na to kan sida adoi di counter rhetoric la kan sida nang awai kum to na ga som da action ni jang da pola khidra hai bi su hui kitang concern oi de ya roi ba ada constructive we na point to sige okay parliamentary committee mcm ga onok study to si kai high report la kan se rat amaina peace building to thai parliamentary committee committee mcm to kan se kitang hena bu nakan ani mo process ga taxonomy form la to ina adu ta bida kudomi chena ma soile ma to kan se my defensive way do na dum thai action lo ni da bi amana ta to recognize da adum action da la form la kan ne ba si process ko kitang careful ho de roi da parliamentary proceeding gi parliamentary logic me am si ba gi debating logic me am si kitang understand to kan sida adana kitang to minasi hai ba khanmen na ba position changhen me na ba duga adai da resistance to ga na to do ya da mo dong putho ga ma da khang ba gi to sina aduna khoi hena me am khang ra kan pressure lang na me hai me am si le re si hai ria di mai hai na kan si la ka do ba ada kitang si kitang careful ho dia roi aduga hai ja long term khoi gi real kan sida situation sida chumna ge hui debating forum parliament khoi chau debating forum sida ina debate nga moi ho bi pon adu mo ta leba rom de action mai transfer to ge to kan sida kitang khoi taison ho no phabra
ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯕꯦ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯨꯝꯁꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ inme ya bakai no injil henjalogani masu makura lakani ka he khona hek example la hene hodong ho waina sum chien ya daga counter director ya ba chien ya ba yom chemi ba siga se diplomacy post da si chaw le ba si post kitang khoi kitang understand to chang brain khale to kan se lambe nam phatna raga ade si how khoi se khanai se dungai parliament to se dungai khanai se su atopadu gi lamen phatra gi makura lakane ba si dore si operation le tre ha gi makura hanena asi was khangna kan se da kamai do na way forward is ya thop ne raga chatmin ne na fighting hen progress we ne man tham okay aina hajin muse hojek keno se hoi hanagi mamangi government gi na mage manipur gi issue da mon tackle to gi mawong se ma koi prajana ipen pendre number 1 Pazana pian da bukak tana tana to jama si mo khoi gi tackle da wai mawong ji am soi ba mawong mo ina puri soi ba na tra soi da basi gi koi na haibu ngam dre du pendre ha bisin maram de koi na hanjan ha jini perpetrator sagot laga victim da wahan bagi potse malai masi mak na ne handak tasengna koi gi na parliament lang ri basi parliament sai gi koi gi am kan ba voice ma thong ri sedan adu mak na sahi ama hen basi tumina le padu leiba yadadana sagi makon ji thokre adubo akoina khanggadabadi parliament haibisi india gi state loina maktagi mp mayam si pulibani akoi gi voice madu tahan gadorine adana parliament ta naina basi makoi gi tongana parliament tadi privilege hadan lei mp mayam sigi right of magi ko right to speech lei moi manung da ngangna base hoi oidaba padabadi yam ngangna ba yade adubu parliament ki manungda ngangna ba singsi makoina ngasai gi ko makoida tongan ba privilege ama leibani na ngasai gi ngangning ba haide aseng ba hai tare ko purno ngangning mangang ba yaba gi podam le masima ai hanan haijining adugi matungda parliament ta khanna gi bisingse koi misam prajana mayam mapan si da kayam khanna ba nei na ba yage habisi masi aru podam maram de karigino habda ekoi ju lan jalur targade ekoi ju parliament ke ko british privilege na sagi ko speaker na natraga chairman ekoi ko ko ya no parliament ki man to proceeding de noina yam criticize to ji karino adu lai hairaga su sagi ekoi ki taseng na sigi matang da criticize to wi madang ji political party khadana to wi ya sina ta praja ge ona yai yai ba criticize asibo to wi na traga ya de habi podam lai tam section gadab ne se khoi na ngang ngai de maram de kaino da parliament da law ba du maina khoi ni sida law ya de parliament manung da law matam de moi gi privilege na sokani aduga moi khu gi matau tam da na khoi na sida prime minister na adu ni na traga adani haidna yam hen haide ngasa gi parliament ka mari leina tra di ke su kai de ko parliament ki proceeding ga mari leina na har tar ga di khoi gi privilege sok pai nam lakane masima khoi na kaw ya de adiga atopa mana ngasa gi khoi gi kaino sida ngasa haijabu do ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤꯀꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯗ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯕ लीडर अमदा मागे फॉलोअर पीब प्रेसर मैम से तोानब मौं है अखोन पादब पोसे सूम मखा चथरपना अखोद अखोगी कनो से इसागे ओपिनियन पीबद अखोज हंगोब लाखदौरे मरम ओपिनियन मरम ओपिनियन पीनिंगेब हजिक कनामत गांगबीनब लेते लेरमदे government BJP lengaksina hajik India gi fundamental rights to people freedom of speech matlaga thame hai aduri hai sigi wasi laktring da ko sigi wasi laktring da aina haijening bise asagi hojik ki ko hojik ki siga mari leina hair se ko hojik phare ban han si leire golden chance ni अखोई मणिपुर कनो चतखिबा मी अमदा याम खुदोंग चाबा पीदना वा nganghangि बसे याम नंगाय अदुनबो बॉम्बार तो ngamiने बॉम्बार दे लाइक एनीथिंग मदु द सिजनगी बुलेट तो करी सिजनगी के नंबर 1 अखोई गी असु कुइना मितै से मुथलो हाबने हाबा हम समना हाबदा होजिन हान हायेबा अखोई मणिपुर से मपान थोकबा याद्रे कांगपुपि योबा याद्रे जे
yaayeba Manipur as a whole se free neba but only for Maitais Mitai khatane ba thali jogje Mitai singje jogje ko khoi ki lamne khoi kanglai pang ne hajar ban je Mitai singje yo sumana injal laga ko ma da namjan ge toruk pane ba mase ngarang na hana da puthok ki bra ba number 1 adu ki mota civil war ne haigre ba just like a civil war chibu civil war no mi mayam che nongoi par ga ko chale mai khun ngai kai ngai ba kara de nongoi par chali ba only etek tor ko jaga ko na tro kuki mayam ma chen bro kuki jo kai kuki ge khun de ko etek tor bro sumba wrong perspective chakhe ba de ma kari gi no partition puslai je why partition was referred to in that speech India ka Pakistan ka partition to budu di same country de le minar people lama thuga gi bai ne ba akoi sidi immigrant la aga akoi han legend mi sing je etek tor ko ne ba it cannot be equated with partition ona te never can chat khin ha ba atu ta ga de akoi kuki sing na akoi lam si gi mi na ha se akoi legitimize to bu na tro wrong message pi ba phatte ha atu na di akoi na nan parliament ta phare ba akoi Manipur se India ke saru oi ba ta ka de ngang bi ba it is very beautiful moi adu tabu leibung ngam da kanu se phajage phajura kanu se hoji akoi ge modi se mi kap thok lai ne adu bo perspective je akoi India ge leiba atoba jaga sing se pirang budab je akoi meitei ha ba Manipur ju sagat chari ba masai kanglu phurup se me hoji moi na sum tanjal padi gi imphal mayon se namjal laga hat ke dore ha ba se uttab kari gi no ba Manipur se loina mai ta kai ba dong ha ji kari gi no ba akoi mitei khakte ni chat ba jiri chat pa yai atoba ja loina ma chat pa yai more chat pa yai kanoda Dimapur chat pa yai akoi si ne ba chat landri se masi why this is not a civil war this is genocide partition do not ba kanona akoi gi German na matam do Jews da to ot pa do ne ba hoji makoi na akoi mitei do olise mitei sa hatuk ha ba ne ba masi why don't we place it before the floor of the parliament adu ba tar ga di government na season na pa thorang do hey masi di kainom tore na na tongan ba potong tore ka ne ba save the Maitais control the cookies and la ka ne ba adu da hoji di civil war oin hol lurum ni na no it may go the wrong message asi se nongai par ko se chatle ha bani na akoi ne haire akoi khun ngak ko phabi ga na re no ada lauri di khun ngak ko phau ha bane ba phau am khang de ma kai phau ha bane ba adi bari 60% display se hanjal la loye hoji asi men tan na ding da cookie ma sa sing do ji imphal ge kano sid purak pa ya ga tra ba chi khana na basin ban na ta bra ba poto core issue se yeng dring da kari gi no ba 60 display passing je mai bi yum da halol ta ga de hoji kano da imphal ma yum da moi halak pa ta ba ni adi hoji akoi ju champur da sa ta ba ni are the peoples ready for death lai ra ba ba adu na di sigum ma mayam ji lai bani na ne ba masai akoi na hajening ba di don't play politics with the life of the people akoi na hojik tawri ba se ekam da haje ge ba ko relief camp ta lai riba mayum makai thar riba sing du ge problem na te ba it is the problem of the Meitei communities Meitei nation Manipuri nation se adu nation se kai ba ge idea of Manipur da ne ba hojik moin attack tawri ba se not the victims sing do akoi yang ware hanjar ge ha ba no it is not that question adu na te ha ba lai se akoi Meitei sing je muthal lage point am te eto sin jage hoji phaw da Narendra Modi ne hai se koi lai bi irang se ga mari lai na mi chamnga phare ha bani aru hoji makoi gi madak criminal case 11000 cases lokhat la ha bi bofam khak lare so the question is what will be the future of our youth type question am khak lak so si je this is very important hoji case sing je loina ma gawti de pudi tawri ba adu asi kai o ba ta ge ba khoi hoji ngang nan ke no thare ba hoji ke no na moi Gonzales na wangang matam da ko akoi kan Manipur ge high court se hoji thabak tawdre high court se muthal hai re ba mapan da putho hai re ba adu ne ba tawri se hoji Manipur gi lai re ba 11000 affairs sing sida anamba loina moi akoi Manipur da maju trial to bu ya re akoi Meitei chen ba sing je trial to bu ya be gawati de pu bi hai re ba gawati de pu bu ngam da akoi ka dog dori no ba we will finish sida tumza so what will be the responsible important things for the government tribal side of kari mot bi be government gi dego Manipur hajik langak pali bi hajik se Manipur gi CM je hajik se totally ma je akoi gi paralyzed oi re haina lawr ga su langak ki leibo home department di ma gi khori gi sigi point loi dam chali bang thani aduna sai sida kamaina Manipur government na lobom thokpa na sing ji kan na kari to se akoi na haining budi government thabak to ko thabak to ngamoi do ta na resign to biu let the evil leader lead the government ko to biyo ba thabak to ba masida to thabak to kuki warau aduga hojiki leiriba ngasai gi akoi mamang de su haijak de ko
मसीदेसिदा ngसागी अखोगी लेबाक ngangnaba khun ngangnaba chongtokre bise masi victimize tawdana अखोगी को generation ma mangna mudi tawbiganoba aduna ngसागी kano to अखोगी ngसागी kano to sam kan hairidna ko jabi molna jap kan hairidna chongtho na kong thilo habdo thinbiyo ba thinbiyo thinba ngamoidabo kan do something thinba ngamoy ta ro de boy ta di leibu ke ganari resign अखोई हजिक करिगुम खरदी तौबुताय कुमै येंगदन लेबे येंबे यादे सेंटर की याकांगाय बिसि यादे तौबुदबो आदा पोतो असेंग थंबिरम हाबनिदा थमदबनिना असेंगबदो थममदरबिना आदगी थादरको मतमदा अखोई येंगस थादरकनेबा अदुना ngसागी पार्लियामेंट ngang मपान थोलग ngangbiriba ngसागी अखोई को चीफ मिनिस्टर मखोंग थिनबियु गायना हारिसे मसि तौबियोबा अदुगा तसेंग भाई तागदे होय कंपल्सन खर लेबे याय जाबी मोल मनुंग nganगबुदि मपान nganगनेना थौना फन nganगेबा सिगी पोसे मसी तौबियो अदुगा जाबी मोल ने लाउरिबो खोलिबसे मसी अरानबदि नते असेंगमनि तौबुदबो पार्लियामेंट की फ्लोर दा अखोइना कितंग थमनिंग याबदो अदुमदि थमौद्रे मपान थोलग हाइरिबको मसी यामनो फबो वाने अदुगा अखोइना हाइजबदि लेबाकसि कनबंग मोइदबा जातिसि कनबंग मोइदबा ओइतारगदि साना खंगना डिसीजन लौबियो हजिकति अखोइना को याका येंगा लेबा याबो मतम ते ngरang nan nupi amana haire army na ko ngरang han yam kapok ko male kukina kapok pasida somna kadigi hek हल्लगा कापो बदे स्टेट फोर्स ना कापो मतमदा स्टेट फोर्स आर्मी ना थ्रेटन तव हैबी पोतम खक लेरिबो को इट इज ए वेरी सीरियस मैटर बम मसी याम सीरियस मैटर नेबा अदुगा ngसागी अखोगी प्राइम मिनिस्टर लाना पाउतम जमबिबो कैगना हजिक पीस लाए गाइजे हजिक दि पीस लाए फरेबा कुकीना रोमै काप लेप्ट्रि जे हाइबियो बा लेट दिस मैसेज रीच द प्राइम मिनिस्टर हजिक अखोगी कनोनागा अखोय याम येम मथोक दाए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस दा मणिपुर की चतुकीबसे कदम पॉपुलेशन हेन थबक तौरीगे हाबा असी यौरगदे अखोई जे केनो ने हारानेबको कम्युनल हारानेबा अदु हजिकति हम साथीबा बनेको वा ngangbो हम सेक्शन मतम ओरे मरमदि केनो दा अनोब लो लाखरे अनोब लो इज वेरी डेंजरस व एनी टाइम अखोई से बुक तौबो या मतम लाए पुलिस रिमांड सु दे कैन टेक पुलिस रिमांड अप टू 90 days हाने दे 15 days खक्तनी हजि 90 days से पुलिस लोकअप द थंबा याबगी पावर लेथोखरेबा अदुना मसी की पोचे मसी लई अदुना अखोइसु वांगाम खर सेक्शन बताय अदुगो तौदबो अखोइना हाजनिंगबदी हजिक तौरिबा पोचे कैमत नते अखोइगी मितै हाइबा जाचे मसी मुथत के अमोना मराय कांगब ngमदनबा थबकनेबा तौरेइजे अदुना मणिपुर काइदे मितै दि मणिपुर की जगह सिंगसिदा चतप याद्रे को भरादा लैबा युम अचौबा मदा का अमनी दि हेन हेंदोप याद्रे अथै का सिंगसिदा अथैगी दि फ्री ने हाबनेबा अदुना मसे let us put this right perspective before the world whole world thamjeba genocide of the Meitei people ne bhauti leirise masi akhoi khangmin seba adu asi khangde targadi akai belegani adu this is not the time for playing politics masi de akhoi di punna thabak tawgadabani opposition khangde amma khangde masi maramde kaino da akhoi state kan bai matho akhoi am darkar leba aduna kuki as a whole phatabanate makhoi gi leader khar phachadabani adu akhoi masak khangdoksi na na go maina khangamani na अद हंदक कनोदगी फारिदि यूनाइटेड किंगडम दगी फारिदि मोगी मास्टर माइंड मयाम बा मथंग मथंग माय फाजरकिनी अदुग लोइना हजि फील्ड तौरिबा मसागी फील्ड दे आइना सुम खनबा मतम दको मदु गो मेना तौंगना थाजदे अदुग हजि के अखोइगी सिक्युरिटी फोर्स नैना लेरिबा सिंगसिना बखै याम पार्टीशन महंगम दको याम पार्टीशन मेनर मद येंगिबा मेयंगसे मसि याम तुनो अखोइ ज्ञान ताहनबम संगेबको अदुना अखोइ कैदोगदगे अखोइ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आइसे अखोइ नुंगति खनबा लेप मसि यादे आई मसिन हाजि ओके ओजाई ngasai mamang da ina pugatchagi ba point wa phum tang ningjang jang yam tina thabirangani aina ngasai mamang thamjabji prime minister Narendra Modi already ma parliament ki session loisangre parliament Manipur gi matang da ma wa phum khara thamgare aduna hojing makha ta na kari garma makhali makhoi dagi asa tawdawri gi haiba phum o moina mana thammi ba wa phum se aduga mari lena akhoi na salga asembadi sini si tawbiyo haidana khoi haiba taiba mana prime minister na kari gum khara pirakani na khoi yengba yade ba pirakadre pochi si bibiro haiba se akhoi chalaga unabam change we have to knock at this door